Kayeng mani kedai kejaka bosyong umsiam ublay ulak banyak keren hak kedonot. Kalong kagentian jong Archbishop Thomas Minam Prampil ubishop ala chong that jong kejalan yang ba Guwahati. Haba pensengau hak jengker kupli ya kayeng sat yang sunun jong sub district Nongkohliew. Ya kabala pelong men hak arp sautrik benai leber ara jakar kendai hak senong Nongkohliew kabahap hak senat niam maulai. Hak seneng ke kraw jong Archbishop Minam Prampil ulapan kemau baka yang mani kedai kejaka ke bau blay lai kren sibun KAK nak bentak kita gi banget hu baka yang mani ke jing khot jing blay ya ki breu bon penpau ya ke jing seng la jong habadon jing e Archbishop ulak khot ikipaj blay ki balawan ban yok benta ke jing kerku ya ke yang mani betmai nak ke bong baka yang mani kedai ke tempel mensim makut ke bau blay usong sa ke yang mani kalong ke yang jing doi ya ki breu baro bakila ban penpau ya ke jing dan kam jengki एक भाई कंगाल मंगो नमथाओ नाउबा की जिंथाओ बारो की यो जिंथिनिन ने याइते से याकजिंगे स्कूल जोमे हमी मेसा मेसुमा सुखे यानी उपा याला की कोन याकजिंगे रकबा hapon umje na beng na penkoi kan sai dan suba yami na kilai ki yumi bab ne yalan biang yami shaukri sukri yumi Kini kayeng mani bethamai ke sub district Nongkohliew kadai belai nam hak donot bukut tam Jisu mensua ke balang senong Nongkohliew kadai tang ke jakarep jakariang hendai namar baki briu ki jawan ban rep mandriang ki i bak senong kalong basaiso kumta kila song senong sendon bat penroi ya ke jingai hangtei kumta ki para banget kila yo lat benchna ya ke yeng trep ban pelong yeng mani hadi malak nang roi la tino sendon ke yeng mani babha kadbanang ya ki por ke senong kala nang roi bat kala hestet kabalang senong kala ibet bandono nak wakam he kam kluj nak benta ke jingdan kam hadin habul kumta ke senat nia maulai kala ibet bat kala sna da ke mani batmai ya kabala penwandur bat sna do soblay Thomas Pampadi SDB ya kani ke mani batmai bala sna la tei da ke jingnok senyang kluj mesim jingki paj blay ke senat nia maulai hak jingpet jongnong serai rangba usoblay marunius tongni bat git khot ke parish pastoral council hak jingkerku ya ketika yang mani batmai lasdang ya kanggo kademblay hak bau Archbishop Thomas Minam Prampil ulalong kum kongsan hargat ke jing sanalang usablay marunius tongni usablay Benedict Halingdo usablay senrop ke maulai ringkat lang kibai pat kilingdo usablay hak kanggo kademblay Archbishop Thomas ulai komien ya kikna hak kesien kebenkong hak jing imjengki susu kani ke jingkerku ya ke yang mani batmai Archbishop Dominic Jala ke jalan yang ba Selong lawan banjengok hak singi syua ke jingkerku hak bau laai ke sakramen jing peskem yagi kuan samla ke blakot chaka chispa khat sangun ya kene kali mandi ngalong hak to racamit abadon Archbishop Dominic Jala kali ke CMC ke kepala don bok hadu data banyo anu ki Archbishop nak benta kene singi ya Archbishop Dominic Jala ibala ai jing peskem nak benta chispa khat niwut mat to singi bagi akmen roba bun napteng joki ki khun sama syarang mandro kumut baksan to sama ki kente ini dapat dijinso komen ringkat bakane CNC bakane sub district bagi don ini arut Archbishop ki balawan ansi mentalang hari ini sini bakal ini adon kali mane bai tanat nda hajat sebelum sinai kana to kali la leki sebelum sinai dapat mat sebaya hari itu pada ini kita agak jinsop untuk tak dapat organize Januari, Maret, Januari, Februari bagi lek. Kakek lalu kata hawa proses laki kita belum sinai bersim ya kisah hukum. Tiap apa pula yang kita boleh ni akan maupun kia di bawah
ilayu dalam hikmat bani lor banyak tu khanah ne panikah le ke ka kubor ko le ko amanong ubong yana ya fi ni maro kan ni krui mayadon tan hai sau san ajar no ni don ne lo ni ni ka fi rum chwet che yamane ei ka tamau Moses Lord no ijuki yopi nama ga cakap biar mata ada ga cakap akan tang Bakire habret here tuni nyo kosan moturas dan tiang ningkong yang Jisu penolong ya katolo jopi katempel jong lei kajaka syong jong mesri bakoi Pilom nadok sedang jakam ya kali yang mana lagi lagi mawit lagi narwat dan sinet lagi syok dari usina tempel harganya jopi di habret kibat tiang yang Jisu na hasil maningkong Ya tunat numbat na lumba Isuhan duha kinyaman Kaya Tuhan Ya tunat numbat na lumba Ben kriang banong penang Yaki kamba utrai But the small, come same, but the jingle lay the joke try to win Jesus Christ. Can you have a money, have a small talk, hard come, Bamani, ni I, Jitip Shikiway, how particularly young Shikari Christ for God. Larishim had to come to the Jew, Christian Jew, Bonshua. Can you cut this Kanaki Jutang but Mike? Kapag mangipan niyo kitang patmay kadi kabay mo. Ndai kadai jikra ke jo jiwu jiwa. Namar ujisu ni ko pumi na katien ke jo ulo bo kani kalau Islam jo na jo ke jutang patmay. Nading niya hakmat jo Kristen jiwu ha ini por ha la wan na kani benta jo ko Kristen ni ha ko no. Nadang ni mo yu
kejutau ke thymmai mau usul tu bakal lebih cakap mau kayu keras